Kiri before peer pressure it tlo rana your future. O ke tebelele pele gore wene motho wa mohuta mang. Yabo. Ga mene nna nka se jule. Ka re a shu matalane wa reta le nna nka tla ka reta. Ke a kgona go reta. Ke kgona go eletša. Ke a ke tse gore nka kgona go ema pele ga batho. Ka hlakela. Ke moka ke a qualify na nna. Personality ya ke ya mpumela. Wa bona. Go ne seishi ba ra sekola sa ne bohlokwa. O ka re ya business jwang. Even batho ba sa ba sekolong wa bana le di-business ba rile di-short courses the business a se sekolong teng ke sa le di-workshop ba attend but because o no kwa o no bona o tseba gore ba ne ba ra mamashula ne grade 12 a o tse o ruri yang ka le site go godisha keng internally wa bo ke mokano ya growing up ka mentality o bo stupid wa gore wena o bone mamangwine lotho o kgono metšhisha di-number tšela na ha e wine ke mala mama la di tseba di-chance tša go wina lotho kore ga we have 49 numbers re permuta 6 numbers the chances are 1 million and ke tlo go bontšhana ka calculator wa iria e gona those are chances tša go wina lot gore o tlo di pherekanya nomoro tšela ga 1 million what ba lelela ke di 5 ranta kere ba lelela 5 ranta tša ntse tšeo fole ka nna tšhelete le tlo go e wina so wa bona gore nto ke wa wina wa o losala nke mokana one o thaeleditše motho o bile le mahlatse a yona mo theleditše ke mokana o tlogela peer pressure rana future ya gago eno yo a o wele fast wa gola motho a gola o riang a boboroko ke tlhago o tlo ba le bana di tlo go tša bana ba go lebeletse wa bona ba go hloile ga o ba thushe ka homework o ba swarešitše tlala wa nkga a o ne le roll on tsa go tlela maga go le fetla fang ka nako o ba kae batho ba le ba go forago ke re le ga ba re ba hira o ne o palela ko go no ba gona ka re wa tseba gore go ne ntwanyeng o ne bampišaneng e tlo go palediša gore because bo swerelela gore sekolo a se bohlokwa nna ke re batho ba nape ba tielele ka yona go ba e ba berekele mara before o dira decision eo checka personality ya gago e mo rena a ka ria business mara ka sora le ditamati ja mare koko ke a rekišitše tharošitše ke ranta o ja ke dihlong o tlo rekiša jang ke ra gona batho ba mo diroto ba rekiša dilitšhi ba dia tšhelete jalo ka le before o tlo thoma jana je o check gore kwene mang o tswa kae background ya gago ba bana ba matshwana le rena sokwe a botsaji ba babereki o tshepileng ke ra gona ke re motho a ka spake le dimafini nje a rekiša re ka ete ke 5 rand o ra calculator okay ke rekile flori ka boka ka reka cooking oil so and then mae okay dilo tša ke di hlakanya ke berekisitše mohlagatse ile a ka se balele le units e le gore ke thomo bake ka nako ke bake ka nako di-units di be di le so di le boka botsebotse equation ya go tlo cha muffin ka o tee ke bokae ke di-graph wa di bona di buile ke di-function di ya go honta ke nkana ba go trade o ka se palele ke di-linear function le dinto ke nkana o ne wa tlanya go analyzer graph ya finance ya go nyoka se ya polynomial area so re ska lahletšana ge se go tsogela bana tša go trade sa senyeletše ba bangwe modimo wa tseba gore lena o ne o tlo bereka go thoma ka 8 o fihla ka 5 you belong ka officing wa bona cause ke seo beng sona o se ka nyaka go ba o tšhabe tšhomi ya go nyaka go ba wene a sane le go nyaka go ba bo santse ra dire tša gagwe le yena unless le gore ke coincident e nkana le bjang le partner le partner if wena wa reta o ria se ngwala batho dipoemo gona ba di-MC gona gana if nna ke pei ka dikuku a ke peike ke le di-muffin le di-cake ke se ka nyaka go swana nako ka re le go sana botse re no se swana le ka montle ga o lebeletše le go bela mo tititše a se ka o tšhabe motho go nyaka go swana nako
motho a mohuto o dangerous ka kudu o nyako ja kebiti ya gago ke ra bona nna ko ba mang bjale a re te checkeng gore ke rena bomang re tswa kae le di-background tša rena ga bang a re le so nna inheritance a re e tsebe ile a re tseo le re go keng re alwa wa bona gore re feleletse re ja ana motho wa tetebala wa bona o ne batho ba e lego gore ena o itša thoma a reacha 18 years tšhalete e le ka bankeng e mo emetše ile ntšhi ile mohlome ba ka thoma le business nkana o swere lefoko le bona mare wene ke so zero ke re o tlo hlwa ke bana Erection e ke tlhago and you're going to have kids yo they are going to hate you o tlo kgotsa palo ka gore da homework ke re ba swariša letlala tlalampele continue ha